Bampangi batondama mbote na beno, lukumu yentonda kuvanda na mfumu nzambi, ngemba yekiese na kati na beno na kati ya bafamilia na beno. Bubu ikele lumingu ya makumi zole na nana ya mfu a. Na kilumbu yai na lumingu yai ya bubu mfumu nzambi kele kubinga bantu yonso ya ntoto mvimba. Na bo kukwenda na yandi na kuta nkinsi yai ya nene yandi mosi kele kupesa na bantu na yandi. Yoina na mikanda ya santu na santu Mateo beto takuwa na kingana yai inki mutindu Yesu Kristu kele kutuba tala ntotila mosi vandaka ti mwana na yandi yandi pesaka nkinsi ya nene ya makwela samo na mwana na yandi yandi tindaka ba invitation ndambo na ndambo bisika yonso de bantu kukwisa kuta nkinsi yai kumosi ti yandi ye mwana na yandi kansi bantu kubakaka ba invitation bokwisaka ve na kilumbu ya nkinsi na ntangu ya fete. Yoina ntotila yai mfumo yai mene kutinda bansadi na yandi na kukwenda kuyula bantu inki sambo nanki ben mendi mavena kukwisa kuyangalala kumosi tibeto na kuta nkinsi kansi bantu ina bovutulaka mvuto ve sambo yai mene kukwenda grupu yai mene kukwenda na bilanga na bo na ba ferme na bo grupu yai mene kukwenda na ba bisalu na bo na ba business na bo na mamambo ya mpila na mpila ibo mene kuvutula mvuto ve bo mene kwenda ve na kuyangalala kumosi timpangi yai yoina yandi mene kubaka lukana kutuba nde yandi fende tinda bansadi diaka boku baka bantu yonso bisika ina nyonso balungu baka bo na bampambo ya nzila na masanga nzila na babifirikation na ba place publique na bisika yonso baka bantu yonso binga bobo kwisa boku dia nkinsi yai kanave made nyonso botalosa yo na ba poubelle tala nki mutindu banu mene kukwisa mingi mene kufuluka na sala samu na kuta nkinsi kansi ntangu mfumu ya nkinsi mene kukota na kati ya sala na kati yanzo ya nene ya kiese ya nkinsi muntu mosi vanda katile leve ya fete vanda katile leve ya nkinsi ipo mene kusonga na yandi nde mpangi ngeme kota nki mutindu na sali yai nkatu lele ya fete muntu ina vanda katikima ya kutuba ve yana mene kuvanda pima ye nansuka ya kinga na yai kristu kele kutuba de muntu yai mene kuvanda pima bo mene kulosa yandi na nganda na kisika ya nkwetisa meno pampangi batondama kinga na yai kele sambo na nge kele sambo na mono nzambi ya ngolo yonso kele kubinga nge na kuta nkinsi disongidila nde na kuvanda kumosi ti yandi na kuyangalala ti yandi na kuvanda muntu ya kiese na kuvanda muntu ya ngemba na kuvanda muntu ya masonga muntu ya lunungu ya lugulusu ya Yesu Kristu mwana na yandi umosi mene kunata kele nkinsi ya nene misa ya betu kele kusamba konso kilumbu ya betu kele kusala konso kilumbu kele nkinsi ya nene ya konso mu Kristu fuete kuilama na kutayo ya bantu mene kukwisa ya mpila na mpila bo mene kubinga bo mene kukwisa samari ya bota losa kansi mfumu ya nkinsi mene kutuba na yai inki muntini mene kukota nanzo madia nanzo fete nkatu lele ya fete ba grand sapeur bantu ya sapologie fete kulonga beto awa inki mutindu kuluata na kukwenda na nkinsi boza bayombote me yai kristu mene kutuba yokele kingana yokele metaphore disongelila nde beto fuete kuilama na kuta nkinsi
beto fete kuvanda tilele ya nkinsi na nzila ya kimukristo. Santo Paulo na bakristo ya Filipo yandikele kuibukisa beto ye kupesa beto nzila ina inki mutindu beto fete kuilama na kuta nkinsi ya nzambi ya unkwangolo yonso, nzambi ya nkenda yonso kele kupinga konso muntu na nzila ya mwana na yandi Yesu Kristo. Yo ina Santo Paulo kele kutuba nde bampangi ya Filipo mono zingaka na kati na beno nkatu kusosa kuswa bima kuna na beno mono salaka kisalu na kati na beno mono zwaka ina mono lenda kuzwa na kutia kansi mono zanga kampion vana katimpi mampinta wankaka ve yo ina nsadisa na beno mambote na beno luzitu na beno lutondo na beno kele nzila ya nene ya beno fete kulanda konso kilumbu na kuta nkinsi ti Yesu Kristo. Talangi mutindo nzila yai, nzila ya lutondo ya kuluta nene, nzila ya kukaba, nzila ya kupesa kima na mpangi, nzila ya luzitu ya luzingu. Mpangi ba Kristo bana ya nzambi. Na munkanda ya ntete profeta Isaya akene kuipukisa bampangi ya Israel nde beno kutita bomave nzambi ya ngolo yonso kele kwisa tapesa beto madia yanke binga beto nakuta nkinsi yandi mosi takuidika madia ina yonso, madia ya kitoko, madia ya ntomo, madia kele kupesa sante ya kitoko, madia ya mutindu na mutindu ina kele kutunga nitu ya konso muntu, madia ina kele kutula bantu kisika mosi bampangi ba Kristo. Profeta Isaya kele kutuba na bonde beno kubikala ve na nsoni yempi na mpasi ya kudila sambo nzambi ekele kukwisa yenta pesa beto luzingu yenta pesa beto madia yenta kele kuidika nkinsi ya nene yandi tayobisa ilungi na beto yenta yobisa ilungi ya konso muntu takatula mansanga na ilungi ya konso muntu na ina nde beto kuta nkinsi ngelenda kuta nkinsi beti mansanga na meso bampangi batondama bubu yai Yesu Kristu na kinga na yai na malonge ya bubu kele kupinga kele kupinga konso muntu na kuyobisa ilungi ya mpangi ya nkaka na kukatula mansanga ikele nzila ya luzitu ya luzingu inki ya luzingu beto kele kumona na ntoto ya Afrika mentetentete na kati ya Kongo Demokratiki inki mutindu luzitu ya luzingu kele diakave bantu mansanga bantu kele kudila bantu bidilu luzingu kele diakave ti sens ti respect ti luzitu kansi bampangi nsoni ti humiliation yai takumana sambo nzambi kele kutuba nde yandi tayobisa ilungi ya konso muntu na mpila yahendi kele kukabila yandi badenga ya luzitu ya lutondo ya luzitu ya luzingu nzila ya mpwe na nzila kitoko bubu yai ngena kuyobisa ilungi ya muntu ya nkaka ngefete kuvana ti lele ya nkinsi, lele ya nkinsi ikele lutondo, lele ya nkinsi ikele masonga, lele ya nkinsi ikele luzitu, lele ya nkinsi ikele kubumba luzingu, lele ya nkinsi ikele kusala luzingu, kusala kisalu na masonga. Balele ina ya luzitu, balele ya lutondo, milele ya nkembo, milele ya bambandu yai ya Yesu Kristu kele kunatila beto ya mpila na mpila ikele nzila tapesa beto nswa na kupingama kiese
na baina ya yandi kele kubinga na kutia na mesa na yandi. Tala Yesu Kristo kimeme ya nzambi ina kele kukatula masumo yansi. Disongila de Yesu Kristo kele lugulusu ye kele lunungu. Kele tikima mosi vya nansi ntoto lenda kangisa Yesu Kristo na kupesa lunungu ina na kupesa luzingu ina na konsomonto na kugulusa konsomonto Yesu Kristo kele kugulusa beto kansi beto fete kukangula bantima beto fete kuluata lele ya nkinsi ina takupesa beto nswa na kukota na anzo ya nkinsi na kubingama kiese na baina ya yandi kele kubinga na kutia na mesa yandi na beto na kukuma bankwa kiese beto fete kulata milele ina yonso ya beto mene kutanga na nzila ya makabu yai ya Kristo kele kupesa na konsomonto na nzila ya lugulusu. Yo ina konsomonto ta yunsa, konsomonto ta sadila yo na kitesu ya dienga na yandi nde lugulusu kuvanda na kati na beto nde lunungu kuvanda na kati na beto na mpila ya beto kele kusadisa bampangi na kupesa bo madia na nzila na beto ya lutondo na kupesa bo luzingu na nzila ya lutondo na kusadisa bampangi na nzila ya lutondo na nzila ya luzitu na zina ya makeleka yempi na zina ye na nzila ya masonga. Yo ina nzambi ya ngolo yonso bampangi na mono kusambula beno tata mwana yempeve santu. Amen. Matondo fumu na nzolo yange umetonga nge. Matondo fumu na nzolo yange umetonga